Uyu ni mutheaniriro wa turera cia gukua mirigo iria itamburukite uraihu wa kilomita 50 kuma muhaka-ini wa Malaba guthii Uganda nginya na gitura-ini ria Matisi county-ini ya Busia. Umuthi mugomo wa materefaya a thabari ndaya ukiingira thiko ya 11 na kuria matafanirie mururungano wa thayu na kuhinyiriria ati matikwenyenya haha nginya riria thirikari cia mabururi maya meri igetikira kumategera matu. Salamu hizi tunazozungumza sisi hapa kwa umoja wetu ni kwamba ziwafikie viongozi wetu. Sisi tunapima COVID niko nayo, lakini nilienda pale nikaambiwa bila kulipa shilingi 3,500 ya Kenya siwezi fuka, nikaenda. Tukufurahikia, tunaona afadhali tusitishe kazi huduma mpaka siku zile serikali mbili zitapokaa chini zielewane, sisi tuko tayari kwenda. Mugomo uyu ucungiriirio ni ngarama nene ya marihi magutafania ithimi cia murimu wa COVID-19 kuria o ndereba arendekana kuriha ciringi 3,600 kuingira bururi-ini wa Uganda kwitukira muhaka-ini uyu ona thengia wao kuonania marua ma gukorwo matari na murimu wa COVID-19 ithimi iria itafanagirio guku bururi-ini na gucoka kuheo marua kuhitukira ngwataniro ya mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro. Nimedungwa sindano yaitwa Johnson & Johnson ambayo ni moja ya kuweza kwenda na kurudi. Muingi uria guikaraga hakuhi na muhaka uyu ni ugete biacara ciao irathie na mbere ihwererekeire guku magitigira gututhuka kwa mirimu itiganite ari hamwe na gutherema kwa murimu wa COVID-19. Wasi yetu inatokana na vile hawa wenzetu wenye wanasafirisha bidhaa hawana maji, hawana toilet facilities, and they've been here kwa zaidi ya 1 week. Hawajui wataondoka lini. Mimi nadhani siku 10 nimeoga 1 day. Riu ni muritie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na murunawe wa Uganda Yoweri Museveni maunanire njung'wa niguo kuhorohia ndũgamano ĩno na kurehe kihonia kia naihenya. Suluhisho tapatikana wapi? Sisi madereva tumeweka hapa mgomo si kwa sababu gani? Tunataka kilio chetu kisikike. Ngoja baka serikali yetu ielewane na serikali ya Uganda ili basi nazi tupate kuondoka. Mwaka muhituku matereba maturera ni matafanitie mugomo wao wa ciumia 2 kuria maabitha kuma ministry-ini ya ukui yaingĩrĩire na kuhorohia ndũgamano ĩrĩa yariho.